Lesoni menonda bata enai akabibinakan ikua awa tomika mai na Lesoni enanoa kasi mata bata kina Lesoni ni kua enanonda bola ni buli bola ena beisinga baletani saba karauta ki bakabinakatu na katuba kituba kabinaka na kena Ulutaga membaleta saranga na malawa ni Veivakavoui ongo kauna numa le usase mara tu na rua na bakasa mango kena ibu rua talanga na itukutukungo na ibola tambu enan dua batanga na kena Ulutaga merawa ni ndabaka kina bakabinaka na lima na singongo kanda na warakayan na kena bakadabarindina ena singa tambu mayongo Jemesa wasia rua Terikabua kina rua sangabul kawono Joni ono kandua kina Joni rua sangabul kandua kalima kina kabitu kawa ko tongo na roronga ni nonda Ulutaga enai kalima ni singa na Vakarorogo sai Yau Dei ni kena Cakacakataki na Loma ni Kalou enai Lakolako Vou ongo na Vakarorogo se nakakauongo na bosaba kilibati kakito baka ngatakachiko se na fakalongo me bakara banga takachiko na Samoa kina Tonga kina Wekanda sa taleso ena Loma ni Pasifika sai Yau Dei ni kena Cakacakataki na Loma ni Kalou enai Lakolako Vou ongo na bola ni Jemesa mata ini Ulutaga ka bakatalanga kina na kina tukutuku ka lakobata kina Ulutaga na noa na bakambauta kina Cakacaka ke olongi bata na itukutuku ni Jemesa o koe bola ngabira na tiu kara Lotu ba Kristo ia tiko na non rayabu baka tiu me baka na non ra baka bauta tau ya butaki Macawa Wei parama ke baka anda nunuba sombu na kena na utona se daba so na kai via labeta dake ko Jemesa na daba na uni kena kautale mai ko parama ke reapi en dua baunga na inaki ni no na bola se na bolongo veira na tiu kara Lotu ba Kristo na yabu ni veika e via tukuna tiko ko Jemesa enai bolongo na Cakacaka ke na bakambauta sina bakambauta ke na Cakacaka e kuna na Vakarua wasi ono tikina eba ya bola kina ko Mosese veira na Israeli mbera ni na rumayani na banua ya lataki kabako tongo na kena rorongo manirongada na Israeli ko tsoba na nonda Kalou ko tsoba sa anduang bau ia manilomani tsoba na nomuni Kalou na lomamuni taudoko kena lomuni taudoko kena nomuni kaukaua taudoko ngona bakambauta e abutaki na bakambauta vakatiu. It is a creed. We have our creed. Kando tukulichi ko na vei hulabou berani karabina bakaya kabin turang anda tudake kanda Veivakavoui na nonda bakambauta au sabakambauta na Kalou sambulia na Loma lang kina burabura au sabakambauti Jesu Kristo na luwenay duang baunga iya koyango
na Yau Dei ni non rabakang bauta na tiu kakotokina na bimbi ni bosango e bolai baka binaka ni rongoda na Kalou sa duang baunga e ana Yau Dei ni vika e via tukuna tiko ko Jemesa ira na tiu kara Lotu ba Kristo na bosango na rongoda na baka tokai baka kirisi na Shama means here, O Israel. Kaya na po na mga takatukan na bosango rongoda Vakarorogo kakawongo so fakalongo merawa ni tauyabu kina na Cakacakataki na Loma ni Kalou enai Lakolako Vou enda sa pakanama tetikungo na siya manggo endo ulangati kaya bakanto baka wili katokan na same so na same boleh itu kabangko na siyama ya na sere na siya manggo waranto ulangata tiko koira na Israeli in the morning sunrise sunset from that time until now hear O Israel God is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your mind and with all your soul and with all your strength. Endo langa ti medo pa may na singongo. Sa boleh kanggo. Ibitike siya nga. Endo langa ti nga nanoda siyama na Musulmani. Day in, day out. Generation in, generation out. It has to be reminded. Here, O Israel, God is one. Enai Yau. Isela ko tsiko ngango. Itulah ko yang di Israeli na ruang dulu kabitu. Sa kelas main na siyama. Nambay kay Jerusalem bi. Kinda man na matakal. Lako na siyama baka siu. Lako talang na siyama baka Musulmani kasa. Siya nga nilarongo binakan na kenarorongo tu. Era sabi tau takatsiko. Na siya manggo, mera baka binakataka na Kalou, ni dami na mata ni singa, mera baka binakataka na Kalou, sa laking romutali na mata ni singa. Day in, day out. That's the Shema. Here. Kaya na yung balimbalya. Napakabauta, kuya Cakacakataki, sa kuya nga, na Vakarorogo. Siya nga so tinilebu na kinakami ang garabikina, iyo, mo tiko bakandua, be still and know that there is a God who created heaven and earth. Kuya nga namatay ni Cakacakataki. Siya nga nimbuno, siya nga ninrakay, siya nga nimawala kinatamata, iyamet siko nga bakandua na tamata, baka naman di na malilima na singongo, ka Vakarorogo sa Rabakalebu, na bosa ni Kalou. It has to pause. Why? So many noises are going around. Nabura-bura ni Veivakavoui. The speed of development. The many things we have to do. Shema. Wake up in the morning, worship. Come in the evening, worship. Ang tungkoreti ko na nalatakatakain doon na talatanga kasi bakadeng kung doon karapat si kuna Lotu kaya nabising alib. Saan doon na takatakalebu na kena sema titale na siyama e na Loma doon ni singa. Menda baka binabinaka, menda kilanin duwan si kuna Kalou en bula, elewa na veika kede nga. Iruangan na bakasama bakasama kung nabiya sa weekend.
Poso tane biang balabuto kana balit tane una bia se mato kana tukutuku nano kina tukutuku ni kuah. Nakana matay nga na parama. Here, Abraham, God is one. Dua naturanga yang tahu Vakarorogo binak. Leave your land and come with me. He left the land of Ur and into the wilderness. Listen. Nauna sa bakalube ni kina ko parama, na kinay tukot-tukot na Teikabua. Saan kasi to kamay ko ay sake, sa ramaraw na bubal niya parama, asang kaya do talento na buwasa, dutal na kadi niya parama mo kau tiya sake kinantila na may moreya, mula ki Veivakavoui kina. Huwag Kalou. Pos. Ito kunin niya kabiya o kaya tiko bakan doon sa rangay bale. Pos. Listen. Think. Elebu na thinking, elebu na imagination, elebu talaga na erasala ko sikumay sa sora kaya. Isa Kalou sa sinikilali, saan doon bunga ng unang ko, saan kasi orang ko, saan ba di may pinakatan may kauta. Eraw ni lebu na may suspicion. But you have to listen. Asang kay kauta ng ano kay parama, so satan beda kay kinaulunan ni banuang ko may muraya, saan kay taruman ng ano ko, ita, nambuka, may sele, nambukawanga, sa ibe na lami, may bakatambori, asangay wango ng kasungo, enangay Vakarorogo na Kalou. Naimatay nga ni Vakarorogo, naimatay nga ni Cakacakataki, enang garabi na muna ang baging ko, sa ikoy mo kila, enda Teikabua na mati, enda dapat talaga na mati. Sa otsi ng bula. You have to take the son right to the altar, take the knife, and kill the son, but God protected that and provided a lamp. It's not that the real meaning. It is the real meaning that Jesus Christ has done that work once and for all for us. Sauti nangauna nimbula. Ito siya nga ni Vakarorogo takatale, nanon na mati na Kristo ang balit si kenda. We cannot reiterate, repeat, and repeat the death of Jesus Christ on the cross for our salvation. It is done, dusted once and for all. Now we start from death right up to death. We are moving from death right to death. Boleh mo baka mati? Kill yourself. Beginning of this journey, the first walk is to understand, to kill your inner self. Why? It has been killed. Saba ka matiyoti. Loma langi, nambula binaka, esa nonda poti. We are moving to death now. Kaya napakabauta. Kaya biya kila na taba na dala na dedere ni Veivakavoui at Takachikungko. Kaya kain biya calculate ka na dala na dedere ni Solika na Veivakavoui na nung Lakolako Vou na Lotu na taba so na dala na daw dedere duandua sa ikoya mumate. Ouch. Bamatia. Kill.
Tesande waya ni kina nona wakambauta na maramanggo koreapi. Takatakada ba? Ededere takaba membornawan ni yakina na Veivakavoui bua. Siya nga nimba undo na takataka ibinaka. Ito na maraman daw tangane. Ito na maramakan daw. Chiko nga enasanim mata-mata enakoro ko chirko kanto warakira randaw lakomay. Kira ba kay labo daba bata rawan na kanay labo. Embedi ya kaseti embilingi. What is a good work that James wants to put and emphasize in this text? Yang kay bakaya katakan na Kalou, kung nalalawiranin bulaya, min dewa-dewa, ino na rongota. Spies came, Israel, wait, what are these people? These are the people of God. The Red Sea opened. Sao tayo ni batakira kita na tuingori, era mati kede, era balutira kede, sa tosong ko me bakain dulang bugawanga, kasala kobi cherikotiko, wow, au sarere baka. Here. Talaira na daw bakararay ko Joshua. Sarangay toka na no nabale. Unita kira may bira na sotiya ni Cheriko. Sanggay ta ka na bayala tikya, kapakakotong ko na kinarorongo, rayda. Kapakausan na bunita kikamun daw na wakamulayaw, kinanong kububale, kihira kita nga. Nalewe ni nung kububale. Yo kena bakatakarakarango, mubakalilinga, nabula-bulang damu-damu. Kaya kandaw sakam makoramay, kandaw rayda na bula-bulang damdamu ko, daw lako si Vita na nung gubale. Imbiwi kaya, yung doon na bayala alati. Ni sak ngarabiyoti, ruwan na takataka, usini taurarawa, se manimbimbi bakatawa na kinairay-ray. Iyo na kinabakadiology taki, kinimatay, bunita kira na tamatin Kalou, maroira. Na kinay karua, takaban doon na beyalalati, kasi nga doon na beyalalati Vou, beyalalati Macawa nga, may bibi, na bula-bulang damu-damu, may bakata karakara, nisa solimbulaoti na maramonggo. Siya nga ni Kabo, ubay na Israeli, saan doon binakanggori? Iyo, nalebo na may bale-bale ko, kuning gay rida nga ito nga na vale ko lilimay kina na bulo-bulo damun-damun ko kakuha nila nga taka kay mami siya nga ni Kabo na bulo-bulong damun-damun kay mami Teikabua namakan damun-damun may nabay vale-vale may sipita kakuha nila nga takang gori marama kaubiyan butakinan doon na kasama lakalaka na red curriculum. The red curriculum. Nayabu ni pakatabu buli, kayabu taki, na bulo-bulo, damu-damu. Why? Because we have the blue curriculum for the blue-collar job. We have the white curriculum for the white-collar job. Now the red curriculum should be lying based at our very homes, in our very churches. Love, care, and nurturing of our youths. Kaya mani baka basara na titombo ni balabalata, kaya mani baka basara na titombo ni boyda, el rakodoro manalubenda, iyananda na lumatsiko, the red curriculum. Teach them with love. Receive them with love. That is why this woman here was saved. Through the grace of the love of Christ, marked by the blood and symbolized by the maroon scarlet. Rawat siya upakal na busara na bitalan na nabung. Nakanabing karabi ng Loma Niolo, ang dabit si kunga Vakarorogo sai Yau,
Sangai lako na pakamadala may talatala. Huli ng bongi. Ito na tumutumbo sangai tarangamay. E pakatama na kriteria ni Duru. Kinakurulbunin ko. Asangay bangko na kasangko. No criteria. Form va, form tolu, form rua. Kau tangamay nangone. Kau tangamay nangone. O kita o nanggay. Biuta wila baka matau. Na vei Lesoni sa na vei kaeso. E nganita nanon rambula. The red curriculum. Why? Because so many are moving to the white curriculum and it is being bottlenecked now. Sa sinirauta, USP sa sinirauta. Dugumira ba kalebu? Era sabi yung sosoy, sa sinirauta na takataka. Era sa lutu kibay, lutu tale kina blue curriculum. Era lutu kibay, ni sanayalin na red curriculum. Era sana lutu kinanduan ng gara sa nga ni Bakabutona. Era sa wawa ba ukitungo? Era sa sisi tungo? It's a red curriculum. I'm coming from the college. I'm coming from the institution of the church. And this is where I think the red curriculum must be taught right down to the grassroots level of our houses. Lubengo mo na numachiko sa ando na Kalou maniko. Macawa Loma na Kalou enai Lakolako Vou. Start from home. Usaba kasama takachiko sabi ababi na binakabuan na matinitu na kinasama yung gumitali ko rin italatala merabay bukaya ni kinanonda bay kurbul lelebu nakakuha niya na red curriculum. Balata nabuko sakaw tikendango sando nabuko vrerevaki. Nabuko sakaw tikendango kina white curriculum sabakanga napauta bula-bula. Kari revaki. Doon maraw sa mabata, may maray ko ya na red curriculum. Kaya siya nga, saray na sarana kinang benuding ko na nung tabanua. So tali na nga una, tarawan ni Reda ni sa wakit tali na red curriculum kina white curriculum. E nandua tali na kinaray, karabakaray de chiko kuiranggo ng taon ni buku e karere kita lang nga. Nanguna sa aturo kina na white substance kina Loma ni black ngo e nabukida na ngone sinatamata me Kalou bakata kikoya. Ana sa ngay senga ni rabakapakandua ng butako na lamba sa Kalou sartunga bakata kikoya. That is the top of what I'm trying to say in the learning and education system that we are facing. So it is important to maintain Bible study at home. Based rawa nangone and a red curriculum. Yeah. Sa siyang na Vakarorogo sa siyang na Bintukay Sara taka binakatu sangai pakarere baking anaka sa ayato tiko na nonda banua. Return to the red curriculum. E wakanga nanona lesumay nangunidin roy na kinambui datu na kinatu bakadatu na red curriculum is already there. We have to love them no matter what. Buketendole semani duru bakabidai bali besu. Semani sisi bakabida na Loma ni Beitau ningo nira lesumay Lomanira ni sa sianga talilindua na sala merarawa ni Loma ni kina sa ikoya ngaya na red curriculum. Dalata na red curriculum mundo na numachiko indua nanggara sianga ni bakamboto na chikwi rangol
era na wiri tu Loma kina until they lost all their minds. Our second point, kona Lesoni ni kua. Joni ono tinikandua, Joni ruasangabulukandua, tinikalima kina tinikavitu. So tabira nangangande. Erua toka na baletana buna na daba na Ulutaga so tabira nangangande. Au elora ito ka ba na Lesoni ruango kena matai kona kena wakani ira ko chisu na 5 dolu kapaka talenga kina na Lesoni na daba na Veivakani ko e vakan dondonu saranga be koya en dondolu me Veivakani. Enda kila baka pinakan ni Lesoni rasala ko manatamata ng doon na ulunwanu kasi nga kinan doon na kambula era sa andambe era sa viakana sa senga tuna ka mevoli asanggay kaya indua bira nati sepeli sa senga ni rau teru na pene mera kanakina anggay kaya ko tisu rongoda Vakarorogo, let them sit down. Again we come to this important word. There's a boy here with 5 loaves of bread and 2 fish. Kolak, is it enough? Just bring it and listen. Masulaki, sangay wasi kede bida. Era kana kede, era mamau kede, e votale chinikarua na basket. Sone tale beira, do kautayani. Siya ni mbundo e taronga. Yun na kemu, koiko, kusinibiya ka na. There is tafida. Naveivakani, siya nga tale, nengay nanuman na kena. Naveivakani, mesa bakaotia kede, nakain doon meravakani kina na tamata. Bakayango sa bakayalo, vaura ka kede, merakana meramamau, kakuha ni numiko. Kana irai ni Veika ureda to kana Lesoni yongo. Kana via matata sarakina nanona bosa ko chisu veipita nangauna na singaya. Sa to lako yani kisiwa ng bongi senga ni katoa na Lakolako. Sa bakaraw kinda man na mataka asanga induri to ko chisu en malewani buto kinararama senga soti ni rarama asanga bosa kakavi hirangone sambo donaika. Sarabango isyanga yendo birila kanalawa sana matau rongoda listen and you do it. You cannot just do it without listening. Sangay lebu na ika asangay dididaki ko asangay galokaki ko pita are darawa ko yan isa gilaiso sa andabarawatu naman ray kinasona ika saan duriti ko chisu kakaya daw na kumain daw kau tamay na ika sa rawagori tumay kanavata Loma ni kanavata oya sangay banggaran ng dalingay pita ko chisu Kristo Loma ni Veivosaki Loma ni kinamarautaki may nasenga kinatiko sangay banggara nanggaran dalingay pita kakaya pita Huni Loma ni Yau. Kung wala po sa ni Veivakani, kung auto ko na chiko, e bakandon doon sa nga kinandalingana, kandon donu, Veivakanira na sipi. Do you love me? Oh Lord, yes you know, I love you. Lakotale. Pita, feed my sheep. Loma tali ni mo sa buta ko na tali ng dalingana ko Jesu, Pita, son of Simon, do you love me? Lord, I love you. Feed my little sheep. Katuluni ngaw na. Pita, do you love me? Sangay baka nama ti Jesus sarang bakan tonton ko pita kakaya. Lord, you know I love you. Feed my little sheep. When you're young,
You take your own clothes and you want to walk where you want to go. A time will come when you lift your hands, someone will put on your clothes and take your hand to lead you where you do not want to. That is the death of Peter. Ito to ka na ba yun ay tukutukong ko? Kasala ko na pitang ko. Hunaw na pitang ko. Revisaw na untol na tamata. Sala kitang beta saranay tutunin ka sa lewu ni Lotu. May Roma. E nangaw na kasaba ka raw bako tikina. Mesakaw na lingana mesalaki. Beso mesalaki pakamatay. E siya nga ni bakang besen-besen. Ni sakilaw ko ya sa mateoti. Kakuha ni bulut siya bakay Jesu Kristo. Yung mundong biyutan na ulungwi ra abang kuidaki. Lako na pita, karuan ni pita, katolo ni pita, kaba ni pita, chini kalima chini kaundol, chini katolo, kina chini kalima ruasang bulkandol, ruasang bulkandua. En basic kinamay, en dua na pope, e pakayata ni chigo kaya ni Leo the 5th. Di basic kamay na liw-liw ni Lotungo, sangga in dua na kaya kaba. The redirection of the church. By not feeding them, but grabbing from them. Getting all the indulgence, claiming that the theology of purgatory, nangonanga elutukina en dola silini, en aburaburango, tandola o purgatory, ngalala, na wekamu ko saliwiani, kabisukitiko, en nakaukawa ni purgatory. Milyoni baka milyoni na kola, kalay tarakina na Lotu lewu, may Roma, na St. Peter Basilica. Kaula kaya ng anak. Kay sabotage ko ito na ipotabata, natamata kedera, kuirak kede, na iliw-liw ni Lotu, kuirak kede, nanggasi ni Lotu, era tiko nandala ni batabata. Nabika kede nga, elakodake, sa lakodake nga, kalakodake nga, kasi nga ningay sila sombutale. Sara Vakarorogo, sara tangi na lebe ni Lotu. October 31st, 1517, basi ka kinamayan doon ng kasibinakan ko, kung Martin Luther, wala diwa sa ngabulok kalima na disis, doon sa rangabiran ko, na kautani na ibatabatang ko, menronrod dake, melako dake na yaw ni Lotu, kinabay kakete ni Lotu, iya menronrod sa mutale, na connectional. Not only connectional, but relational. It comes from the people, not blocked up there, come down to the people and extended to the left and to the right, not only to humans, extended to the environment, to nature, to the land, the sea, and the sky. Kaya ako nakakautuko na chiko. Sa yalikina na yalo ni Loma, sa may tawa sa kina na Lotu, sarangay tangi na lewe ni Lotu, nirasabiya kana, kasasenga nirabaka ni na Lotu. Nabibaka ni yungo, nabibaka ni bakayango, kinabibaka ni bakayalo. Sangay na Loma, ko Rotongo, Luther, misari direct taki na church, isakakuha sa na church, may baka namatadaki kinaloma langi. Balatinira rawaki. Besaba ka naman tasomo na Lotu. Kinanggale, kinabanua, kinatamata, kwa burakina, chiko kina na tamata Vakarorogo. Why? Because they knew that everything has been done once and for all for you and for me. Sa houtin na sanctification. Natakadaka ni church, may sabi isaw, may sa dedification. May sala ko somo sa nga, katarana soso. May sala ko somo sa nga, may tiba kinaloto ngayon, nandela ni Wanua, nasusumanumanu, nabela mani, nambula baka koro, nambula baka bebekani, nabela iraidi. May saba ka naman ta somo na ray ni Lotu. Nangirawa talikina,
na veivakani vakayango, na veivakani vakayalo. Meu tinia na bunau. Sa kaudaka ko pita kay Jisu, Joni kay Jemesa. Asangay bisong may ko Jisu, na kini ray-ray, na kini susulu, ni sa bula-bula mai. Saray di Mosese, saray di Ilaitia. E baka ngalu, e baka namundi. Asangay bosa ko pita pakasauri, turang asaroy pinakanon ta chikoy ke. Mau taray tolo na bale baka deba. Tuwa minamuniin doon ni Mosese mindoni. Berani somo ko Jisu. Sa saumi may ng domo. Enao nga ni Veivakavoui, ni toso na on da toso, ni chiko bakando na on da chiko bakandua, ni rongoda. Kakawongo, fakalongo, to my beloved son. Berani Teikabua na ang baking ko. Baka binabinaka, nito sa may bakatabara tuwe lima na singa. Sana baka raw Teikabua na buli. Sana baka raw taratali na bale. Sana baka raw taratali na veika taleso. Binaka, hindi sa may bakarongo daw si. Na bosa ni Kalou. Na matay, ni daka-daka ni vengkarabi bakayango bakayalo. Menda may chiko bakandua ka, bakarongo da nga. Na bosa ni Kalou. E na ada sa kan Kalou na tamanda. Na lubena, kay nilotam. Na bale buturangan na numuni bosa. Ni Loma ni kay mami enai Lakolako Vou. Muni pakaliw di kay mami chiko nga. Enai ang bagi binakam. Na masusatang bori na buku muni. Jisu na ibang.